Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi ibiganiro byose mbagezaho umunsi kundi hano kuri YouTube channel ya Ukumbuye TV. Yewe bategurira nyine kandi nkabagezaho aya makuru yose ashyushye cyane. Nitwa Bimenyimana François. Rero ndakomeza kugushimira wowe ukomeje kubana nanjye uyu munsi. Birumvikana nyine turi kuwa gatatu ni tariki ebyiri z'ukwezi kwa 10 nanabifuriza ukwezi kwiza gushyashya kwa 10 ko nibwo turi kwinjira mu kwezi gukomeye, ukwezi kurimo ibintu byinshi, ukwezi kurimo imikino myinshi n'akavura kari kugenda kagwa kabisa. Ni ibintu byiza cyane rero tugomba kwishimira. Gira ngo ukwezi kwashize nako kwabayemo ibintu byinshi, harimo n'igitaramo cya Rwanda Shima Imana cyabaye ku cyumweru. Ngira ngo abantu benshi kabisa bagiyeyo. Hariya cyabereye hariya nyine kuri stade Amahoro n'akavura k'umugisha karagwa. Rero ni ibyo ngibyo twababwira, ariko reka amakuru uyu munsi turi buze kubabwira amakuru y'imikino atandukanye. Aho turaza kuvuga ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi atangiye umwiherero. Turaza kuvuga muri Cup Champions League abakinnyi bakomeye cyane baratsindaga. Neymar yasubukura imyitozo. Turaza kuvuga kandi turaza kurambura ku ijoro ry'abagabo, ryo nkunze kwita ijoro ry'abagabo nyine, Uefa Champions League. Rero nukureho urushinge no kuri Ukumbuye TV. Nge ndi Bimenyimana François. Reka ahubwo tudatinze amakuru yacu tuyatangire. Amakuru nyine yacu ya none tariki ya 2 nyine, ubwo turi kuwa gatatu tariki 2 z'ukwezi kwa 2024. Reka rero tuyahere hano mu Rwanda, duhere mu mikino ya basketball hano mu Rwanda nyine. Icyo twakita nka semi final mu bari n'abategarugori, ubwo ni mu bakobwa, aho haraza gukinwa umunsi wa gatatu, aho ikipe ya APR iraza gukina n'ikipe ya Marilene ku isaha y'isa 12 zuzuye. Naho ikipe ya Leg Basketball Club mu bari n'abategarugori iraza gukina n'ikipe ya Kepra ku isaha y'isa 2:30. Ubwo rero imikino yose nyine ikaba iri kubera hariya muri Petit Stade, aho ikipe ya Leg yatsinze imikino yayo yose, ndetse n'ikipe ya APR. Amakipe akomeje kugorwa cyane ni ikipe ya Marilene ndetse n'ikipe ya Kepra, kuko nko ku ikipe ya Kepra, ikipe ya Leg ni ikipe yazanye umutoza, ngira ngo muramuzi Julian, umutoza ubona ko ari kugenda hindura byinshi muri ikipe ya Leg, avuga ati iyi kipe ngomba gutwara igikombe, nubwo bitagenze neza muri playoffs, ariko ngomba gutwara igikombe. Birumvikana rero ngomba kwitwara neza, nanjye nkitwara neza muri iyi mikino. Vuga ati ngomba gutwara ibikombe byose byo mu Rwanda, ndetse nkanitwara neza muri iyi mikino, kuko bo target bafite ni ugutsinda ikipe ya APR. Rero nuko nguko bimeze. Ubwo rero icyo twabakangurira ahubwo abafana ni ukujya gushyigikira ino mikino, kuko nta bafana benshi bari kuza hano muri Petit Stade, bitandukanye nk'uko byari bimeze hariya muri Biki Arena nyine muri playoffs. Rero ntitukabikore kuri basaza babo gusa, ahubwo n'abasiki bacu tujya kubashyigikira kabisa, kuko nabo barashoboye. Ubwo rero aho ni muri basketball twababwiraga hano mu Rwanda. Reka rero dukomereze mu mupira w'amaguru nanone mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ikaba rero yari yatangiye umwiherero ejo kuwa mbere, birumvikana, ndetse ihita itangira n'imyitozo. Ubwo iri gutegura nyine imikino ibiri ifitanye na Benin, kuko ubwo ni mu gushaka nyine itike y'igikombe cya Afurika cya 2025. Rero nubwo ikipe y'igihugu nyine Amavubi yatangiye umwiherero ejo kuwa mbere, ariko nanone hari abakinnyi bagiye batandukanye bataragera mu mwiherero bakina hanze y'u Rwanda. Nk'uwitwa Ibitego Afa, we uyu nguyu nyine muramuzi, asanzwe akinira ikipe ya AS Leopards hariya muri Kenya. Nuvuga ngo we yaraye ahageze nyine mu ijoro ryakeye. Naho uwitwa Buhake Germain, uriya we akinira ikipe ya Olenseka yo mu cyiciro nyine cya 2 hariya muri Norway. We nuvuga ngo azahagera kuwa 4 tariki 3. Birumvikana ubwo ni ku munsi w'ejo nibwo azahagera. Nuvuga ngo rero azahagera ku wa 4 ku saa 7 z'amanywa.
uwo bita Mugisha Boneri nyine ukinira Stade de Tunis ndetse na Ishimwe Kerema usanzwe akinira Olympique Beja nyine yo muri Tunisia, bo bazagera mu Rwanda ni kuwa gatandatu tariki ya gatanu nibwo bazahagera. Ikipe y'igihugu Amavubi rero umukino wayo wa mbere iwufite tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 nyine izakina na Benin, aho umukino wa kabiri izawukina ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 hano i Kigali kuri Stade Amahoro. Amavubi rero nyuma yo gutangira umwiherero akaba yarahise akora n'imyitozo nyine birumvikana. Ubwo andi makuru twakubwira nuko umutoza nyine sprinter w'ikipe y'igihugu Amavubi, muribuka ko uyu mutoza aherutse gutangaza nyine akavuga ati njyewe baba inkweto nazanye nishyira nanjye nzahita mpagarika ibyo gutoza. Rero uyu mutoza ejo bundi aherutse gutangaza amagambo yuko nyine avuga ko Ferwafa yarucika rumira ku bijyanye no kuba bamwongerera amasezerano, wavuga ko nta kintu bari kumubwira, akavuga ko nta gihindutse, ashobora kuba yava mu mwuga w'ubutozi cyangwa se akaba yajya no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho abanyamakuru benshi bagiye babinenga bakavuga bati ibingibi nyine ni bya bindi byo gushaka akazi, arimo arashaka ko bamwongerera amasezerano. Ferwafa rero nayo ikaba yaricekeye ntigire byinshi itangaza. Amakuru dufite nuko abayobozi bagiye batandukanye muri Ferwafa bagiye babwirana ko baba bamwihoreye, kuko biriya nyine no gushyira pressure, cyane ko hari n'andi magambo menshi yari yagiye atangazwa nyine n'uyu mutoza ku mikino imwe n'imwe, aba ku gihugu mu mitegurire, ni ibintu byinshi nyine byagiye bigarukwaho. Rero ubwo icyo twiteze no kureba ngo se bizagenda gute mu minsi iri imbere. Ubwo rero izindi nkuru zifite aho zihuriye n'ikipe y'igihugu nuko kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi bamwita Bizimana Djihad ari mu bakinnyi 5 bahataniye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi mu ikipe nyine yo muri Ukraine ni ikipe yitwa FC Kryvyi ikina nyine mu cyiciro cya mbere hariya muri Ukraine. Uyu rero nyine akaba ari mu bakinnyi 5 bahatanira igihembo cy'ukwezi. Nanone kandi umukinnyi w'Amavubi Georgia Kwizera, umukinnyi w'umuhanga mwaramubonye ejo bundi cyane, rero nawe yatowe mu ikipe y'icyumweru muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace k'Iburasirazuba. Rero ubwo hari ku cyumweru ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2024 nibwo ikipe ye ya Rhode Island ubwo nyine ikinamo nyine uyu Georgia Kwizera nibwo yakinaga n'ikipe ya Anthony FC, maze iyi kipe ya Georgia Kwizera nyine itsinda Ibitego 3-1, aho uyu Georgia Kwizera yabanje mu kibuga ndetse ntanasimburwe, mutse ngo yarakinnye umukino wose urinda urangira. Rero akaba yatowe mu bakinnyi b'ikipe y'icyumweru. Nyine ni ibintu byiza cyane mbere yuko azagukinira ikipe y'igihugu. Ubwo rero ni ibintu byiza cyane twashima. Reka rero tuve hano mu Rwanda twihuse, ariko nanone nta byinshi nyine twavuga no mu Rwanda, wenda kereka sibyo, wenda icyo twavuga ni nko kuri Kiyovu Sport yo intsinzi yo ntizi uko bisa. Kiyovu Sport rero ikaba ikomeje guteza impagarara ku bantu benshi, abafana bagiye batandukanye, abayobozi bibaze se umusaruro nyene wa Kiyovu zabazwa nde? Kiyovu Sport biri gupfira hehe? Ni iki gituma idatsinda? Kuko imikino yose ikinigaragaza imbaraga nkeya cyane, ngira ngo murabyibuka kipe ya Polisi yayitsinze cyane yirusha. Ni ibintu rero abantu nyuma yirazitsindwa n'amagati, nuvuga ngo ni ikipe iri kugaragaza imbaraga nkeya cyane, ariko abantu bibaze se ni iki kiri kubitera. Umukino twagura nuko nyine Rayon Sport nayo ikaba shimira abafana bayo nyine bakomeje kuyiba hafi. Ngira ngo murabyibuka Uwayezu Jean Del uko yari president nyine w'ikipe, ariko akaba yarasezeye. Rero ikipe ijya mu bibazo byinshi, ariko abafana bagenda bakusanya amafaranga mu mikino itandukanye bayifasha, aho yagiye nitwara neza. Ubwo rero ni ikipe nyine ifitanye umukino wa El Clasico n'ikipe ya APR ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Umukino ushobora no kuba ikirarane, ushobora gusubikwa kubera imikino ya star nyine birumvikana, mu gihe
bitewe na tombora rero n'amatariki yazabera nyine birumvikana. Ubwo rero tuvuye hano mu Rwanda ariko dukomereze muri Africa Champions League iri elite. Ubwo ikipe ya Al Nassr ya Cristiano Ronaldo nyine ku cyumweru yatsindaga ikipe ya Al-Lud ibitego 2-1. Ubwo hari ku munota wa 76 w'umukino nyine kawariwe Cristiano Ronaldo yatsindaga igitego cya kabiri cya Al Nassr, ndetse nyine ahita agitura umubyeyi we witabye Imana mu gihe yari afite imyaka 20. Uyu ni umukino nyine wabaye ngira ngo murabyibuka kabisa. Ubwo indi mikino nyine yabaye nanone nuko ku itariki 30 ari ku itariki 30 ubwo ni kuwa mbere, ari ku munsi wa mbere, ntabwo ari ku cyumweru, ni kuwa mbere sorry. Ubwo ku itariki 30 rero imikino yari yabaye, ikipe ya Al Wazri yatsindwaga n'ikipe ya Al Ahli ibitego 2-0. Ikipe Al Sadd yatsindaga ikipe ya Esteghlal ibitego 2-0. Ubwo ku munsi w'ejo nejo nyine kuwa kabiri ku itariki ya mbere imikino yarakomezaga. Ikipe ya Central Coast yatsindwaga n'ikipe ya Bullam United ibitego 2-1. Ikipe ya Kawasaki Front itsindwa n'ikipe ya Gwangju FC igitego 1-0. Naho ikipe ya Ali Galafan yatsindaga ikipe ya Ali Ain ibitego 4-2. Ikipe ya Al Hilal ikipe ya Al Hilal yabashaga gutsinda Al Shota ibitego 5 byose ku busa. Ubwo rero indi nkuru twababwira nyine hano ku mugabane wa Afrika nuko umunyabigwi mu mupira w'amaguru Samuel Eto'o nyuma yuko uyu nguyu ngira ngo murabyibuka aherutse gufatirwa ibihano nyine na CAF byuko yahamwe n'icyaha cyo kugena ibiva mu mukino nyine ibyo tuzi nka betting ndetse no kutubahiriza amahame yayo ya CAF nyine birumvikana. Ngira ngo rero icyo gihe murabyibuka ko icyo gihe CAF yamuhanishije ibihano bitandukanye ndetse acibwa amande y'amafaranga ibihumbi nyine 200 by'amadolari y'Amerika, ngira ngo murabyibuka. Kuri ubu ngubu rero n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ryamufatiye ibihano nyuma yo guhamwa n'ibyaha nyine byo kurenga ku myitwarire ndetse no kurenga ku mahame ya FIFA kabisa. Ubwo ikindi twakubwira nuko uyu Samuel Eto'o yanyuze mu makipe akomeye. Wenda reka tubabwire nko mu ikipe ya FC Barcelona, ikipe yayikiniye imyaka 5 yose ndetse batwarana ibikombe 2 bya Champions League. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Indi nkuru rero twakubwira nuko uwo bita Neymar rero akaba yasubukuye imyitozo mu ikipe ya Al Hilal yahariya nyine mu Barabo birumvikana nyuma yo kugira imvune. Kuri ubu ngo rero akaba yasubukuye imyitozo. Reka rero tudatinze duhita dukomereza mu ijoro nkunze kwita iry'abagabo nyine ku munsi waryo wa kabiri Uefa Champions League. Ibitego byarumbutse cyane, amakipe amwe kabisa kuraho uduhigo andi anyagirwa imvura y'ibitego kabisa, aho habonetse ibitego 32 byose mu mikino 9 nyine birumvikana yabaye. Rero ikipe ya Salzburg yatsindwaga n'ikipe ya Brest ibitego 4 byose ku busa. Hari ku munota wa 24 w'umukino wamwita Sima yabashije gufungura amazamu ku ruhande rwa Brest atsinda igitego nyine cya mbere cya Brest. Ku munota 66 w'umukino wamwita Kamara abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Brest. Ku munota 70 uyu bita Sima arongera aragaruka atsinda igitego cya gatatu cya Brest, mu gihe ku munota 75 w'umukino uwo bita Pereira Lagya yatsindaga igitego cya 4 cya Brest. Umukino nyine uza kurangira n'ibitego 4 bya Brest ku busa bwa Salzburg. Ubwo rero mu yindi mikino nuko ikipe ya FB yanganyaga n'ikipe ya Sparta Prague igitego 1-1, mu gikipe ya PSV yanganyaga igitego 1-1 na Sporting. Ubwo rero ikipe ya Arsenal the Gunners Visit Rwanda hariya i London kabisa mu Bwongereza yatsindaga ikipe ya Paris nayo yambara Visit Rwanda ya Paris Saint-Germain ibitego 2 ku busa. Uyu mukino hari ku munota wa 20 mwite Havertz
Kai Havertz kabisa akaba yafunguye amazamu ku ruhande rwa Arsenal ku kazi gakomeye cyane kakozwe na Leandro Trossard, umusore w'umuhanga. Trossard kabisa abantu benshi bakomeje kwibaza se Arteta kuki atari yaramushyizemo mu mikino yose yabanje, aho yamweretse ko kabisa ari umusore w'umuhanga. Ku munota wa 35 mwite Bukayo Saka abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Arsenal, biza kurangira nyine Arsenal itsinze ibitego bibiri. Ubwo rero ibyo twakubwira wenda kuri uyu mukino nuko uyu ni umukino ikipe ya Paris Saint-Germain itsinzwe mu marushanwa yose muri uyu mwaka w'imikino wa 2024. Ikipe ya Arsenal niyo kipe imaze gukina imikino myinshi na Paris Saint-Germain, gusa ikipe ya Paris Saint-Germain yo ntago irabona intsinzi kuko byanganyije imikino 3 batsindwa imikino 2. Rero ngo nuvuga ngo nta makipe nyine afite amateka ku Rwanda kuko yose yambara Visit Rwanda, ari Paris ndetse nyine na Visit Rwanda ari ya London. Ubwo rero imikino isigaye ku makipe yombi nuko ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya Arsenal izaba ikina n'ikipe ya Southampton, ubwo ni muri Premier League, English Premier League. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya AS Bournemouth izaba yakira ikipe ya Arsenal ari muri Premier League. Naho ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 ikipe Arsenal izaba yakira ikipe ya Shakhtar, ubwo aho ni muri Uefa Champions League. Mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain rero ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 izaba yakirwa n'ikipe ya Nice hariya nyine muri Ligue 1. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 Paris Saint-Germain izaba ikina na Strasbourg, ubwo ni muri Ligue 1. Naho ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya Paris Saint-Germain izaba ikina n'ikipe ya PSV muri Uefa Champions League. Ubwo indi mikino yabaga rero muri Uefa Champions League nuko ikipe ya Bayern Leverkusen yatsindaga igitego kimwe ku busa bwa AC Milan. Iyi kipe ya Leverkusen yinuvuga ngo yahise ishyiraho agahigo ko kumara imikino 10 badatsindirwa mu rugo, kuko nuvuga ngo batsinze imikino 7 banganya 3. Birumvikana rero ko Leverkusen yahise ishyiraho agahigo. Ikipe ya Manchester City, Man City yatsindaga ikipe ya Slovenia Bratislava ibitego 4 byose ku busa. Hari ku munota wa 8 w'umukino mwite Ike Gundogan yabashije gufungura amazamu ku ruhande rwa Manchester City. Ku munota wa 15 Phil Foden abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Man City. Ku munota wa 58 Erling Haaland rutazamu komeye cyane kabisa batsinda igitego cya gatatu cya Manchester City. Mu gihe ku munota wa 74 mwite Misota abasha gutsinda igitego cya 4 cya Manchester City, umukino urangira ibitego 4 ku busa. Iyi kipe ya Manchester City nuvuga ngo yayisikura hagahigo kari gafitwe n'ikipe ya Manchester United ya 2020 ya 2007-2009. Kuko nuvuga ngo aka gahigo nako kumara imikino myinshi muri Champions League itaratsindwa, kuko nuvuga ngo uyu mukino wabaye uwa 25 Man City idatsindwa muri UEFA Champions League, kuko nuvuga ngo batsinze imikino 18 banganya imikino 7. Ubwo rero ikindi wamenya nuko Gundogan yatsindiraga Man City igitego cya 61 mu gihe Haaland we yatsindaga igitego cya 42 mu mikino 41 ya za ligue nyine amaze gukina, birumvikana. Ubwo rero nibyo twakubwira. Indi mikino ubwo nuko ikipe ya Man City imikino ifite vuba ngaha ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya Man City izaba yakira Fulham, ubwo ni muri English Premier League. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 Wolves izaba yakira Man City, ubwo ni muri Premier League. Nabo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya Man City izaba ikina n'ikipe ya Sparta Prague muri UEFA Champions League. Ubwo rero indi mikino yabaye nuko ikipe ya Borussia Dortmund mbyite kunyagira sinzi ko nabivuga, ariko yatsindaga cyangwa se yanyagiraga cyangwa se yakubitaga ikipe ya Celtics ibitego 7 byose ku gitego kimwe. Hari ku munota wa 7 w'umukino wamwita Germain yatsinze igitego cya mbere cya Borussia Dortmund kuri penalty. Ku munota wa 9 amwite Maeda abasha kwishyura igitego bari batsinzwe nyine cya Celtics. Ku munota wa 11 nibwo imvura y'ibitego yatangiye bamwita Ibitego, uyu nguyu yanatsinze hat-trick abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Dortmund. Ku munota wa 24 arongera atsinda ikindi igitego cya gatatu cya Dortmund.
ku munota wa 40 w'umukino Guirassy yabasha gutsinda igitego cya kane cya Borussia Dortmund. Ku munota 42 w'umukino nyine Adeyemi watsinze hat-trick abasha gutsinda igitego cya gatanu cya Dortmund. Ku munota wa 66 w'umukino Guirassy yabasha gutsinda igitego cya gatandatu ari nacyo cya kabiri cye muri uyu mukino cya Dortmund. Ku munota 79 ni Mesha abasha gutsinda igitego cya karindwi cya Dortmund. Ubwo Celtic nyine yahise ibikipe ya mbere iva mu bwami bw'Abongereza itsinzwe ibitego 5 mu gice cya mbere kuva ubwo ni kuva mu mwaka w'1997 murabyibuka. Nuko nguko rero bimeze. Ikipe ya Inter yabashaga gutsinda ibitego 4 ku busa bwa Crvena Zvezda. Kuri uyu mukino Lautaro Martinez nyine yabaye umukinnyi wa kabiri utsindiye ikipe ya Inter muri Champions League birumvikana 6 nyuma ya Julian Kroos. Ubwo rero ikindi wamenya kuri uyu mukino wa Inter nuko mbere yuko Kanoglu atsinda kufra, ikipe ya Inter yaherukaga gutsinda kufra muri Champions League muri 2010 yatsinzwe na Wesley Sneijder. Ubwo nuvuga ngo ahangaha nyine ni muri cyagiye 2010 nyine batwara iri rushanwa. Kurundi ruhande rero ikipe FC Barcelona yanyagira ikipe ya Boys ibitego 5 ku busa. Ari ku munota wa 8 w'umukino Lewandowski yafunguraga amazamu ku ruhande rwa FC Barcelona ku munota wa 34 w'umukino. Rafinha abasha gutsinda igitego cya kabiri cya FC Barcelona ku munota wa 37 bamwita Martinez abasha gutsinda igitego cya gatatu cya FC Barcelona ku munota wa 51 w'umukino. Lewandowski abasha gutsinda igitego cya kane nacyo cya kabiri muri uyu mukino cya FC Barcelona ku munota wa 81 w'umukino. Kamara wa Young Boys abasha kwitsinda igitego nyine kibi cya gatanu cya FC Barcelona birangira Barcelona inyagiye ikipe ya Young Boys ibitego 5 ku busa. Icyo twabwira kuri uyu mukino nuko ikipe ya FC Barcelona yaherukaga nyine birumvikana murabizi ko yaherukaga gutsindwa n'ikipe Osasuna muri La Liga ndetse na Monaco muri Champions League. Vango nyine birumvikana ko yakubise itababariye ikipe yo mu Busuwisi imbere y'abafana 45,000 mu gihe Lewandowski yabaye umukinnyi wa kabiri mu mateka ya Champions League utsinze ibitego 50 kuzamura. Ubwo vango nyine aho mu ijoro ryakeye yatsindaga igitego cya 51 nyuma yo kuzuza imyaka 30 y'amavuko. Ubwo rero akagayigo kakaba gafitwe na kizigenza kabariwe Cristiano Ronaldo utari gukina Champions League ariko uyoboye kuri ubu ngubu kuko afite ibitego 63 mu mateka ya Uefa Champions League. Imikino ubwo rero imikino FC Barcelona vuba ngaha nuko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya Alaves izaba yakira FC Barcelona ara muri La Liga. Ikipe ubwo ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya FC Barcelona izaba yakira ikipe ya Sevilla. FC Sevilla nyine ara muri La Liga. Mu gihe kuri 23 z'ukwezi kwa 10 ikipe ya FC Barcelona izabikira ikipe ya FC Bayern Munich hariya muri UEFA Champions League. Ubwo rero nyuma y'umunsi wa kabiri nyine wa Champions League ngira ngo murabona ko urutonde ruhagaze nyine ruyobowe na Dortmund na manota 6, Brest na manota 6, Leverkusen na manota 6, Man City amanota 4, ikipe nka Arsenal Arsenal ifite amanota 4, Liverpool 3, Barcelona nyine 3. Ubwo rero n'indi mikino nyine muri kugenda muyibona kabisa. Ubwo nicyo ngicyo twakubwira. Reka rero amakuru y'imikino naguteguriye none kuwa gatatu tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 ukwezi gushyashya kwiza cyane 2024 nyasoreze ahangaha nyine nkubwira ngo wakoze kubana nanjye ugire amahoro y'Imana. Nje nitwa Bimenyimana François ukomeje kumva Ukumbuye TV.